microphone thung bolutin khat ke khat chile kapazoil peutin khat chile kapago peutin na isenam tile kahu sei do sa pa hung leng do le kapazoil in translate a bol pe de lep sa pa hile Christmas secretary pa hile Nepali pa hung leng do le kapago in a lep de Chinese pa like ginzoil hayama Aman chin kim dia iga ko di lo chu aneu la ya kan nga ta cha khalo chin kim te ne ko he o ti da hayama ta aneu la ya miss kai da na ka ngam zamon skula zona kai zo za zo ya ka kana pan da zo tua khang la ya khyo ma zna chin kim te ko di lo ko ina cha ki song len hi tao asi chu Eipao thodi ke sang in na ho na ki song len ji ka ta sang na kana sang ning zong ha zan ya panama zong I mu thelo hi tai ko no I pilom lo mo bol dem dia na so ki song len hi be tao Eipao ka hiat kha ba na tu ka tho chai ta so Now self-introduction ki body le, Jamin le, Chin Kim, Kamin Chung le Tai Chin Kim, ni nam. Kini Nepala le, Nizo sen, Boysen Didi ahilo le, Hana tiai ko siyo hina, kukore sa zong, Hana Samuel no Hana Bible means Hana kaki ko hin. Nahon Chin Kim tiak ni ta anay ko su. Kem zong ye kasa zi hin kate ye na boy seng te ne ko zong le ipi le ane ye kamin tu abo nge kasa he itabang phat lo pi ta phat mantam ta I peo kima thingel ta thasang ta zong le peo masahpen Pathen kathangwa in and after that hobung committee members also hobung chairman secretary Christmas secretary na bon zao zunga ki pa tu kan se ye ki pa ma de digo ka sei lo pitua ministry report ho ipi saving chi ho wang pu ka pai na bo de hin na ke hi tu ni na mon phat man tam ta de pi to be saying kung kiko lahin. In zong de ken Nepal ipipen ka po ham tem khat lo khat kan say no mahin. Tu din mo na hi ke yung kanule ka pabangin missionary ka na umtan. Pathen Thusei na zalin suna chu MTH SAIX Bangalore ka na zotan. Pathen pasale tu kun 2023 suna pa na hi doctorate simling ka kiko lahin. The testimony he saying kini thum dia hina testimony hawang say tautin min sumle pain kin ani hi ti along egial mai theu ahilo le kechu lekha ka thime ti azong na gial mai theu na I macha hi poi pathin ei pan pi se a pathin ha na zaling doi chang ka pha hi chu kan sei ni masahpen hi Nepal tu ahi tu dia hi college kana lecturer azam kapanin hobunga ke hobung min chile Pathen Church a chu panla thea abona ka bol ding hin Bible studies leading worship leading and to say pano zong numei ka hi bangin ministry opportunities one to say pano zong pathenin a pacing nine ke hon training center khat evangelical leadership training center khat tikale yo hin cha chu plathum course ka bol ji wai chu to hi ke ho hin 18 churches
hobung 18 kaneilou hina chachi pikpol sim tile hi 3 months diploma course ahi hobung lamkai hote kanan pastors elders leaders Sunday school leaders youth leaders worship leaders so se hi ke hon training ka bol ji wahin 3 months theological training ka pesi wahin Siya chama hong sang phatsum phi the atina aji chu miso se